show ndagusuje rero ndagusuje umunsi mwiza w'irute abavuga ikinyarwanda basuje mwese n'abacyumva abarundi ndetse n'abanyamurenge ndetse n'abandi bose bashobora kuba bavuga cyangwa se bakumvikana n'abanyarwanda mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda mumeze mute hirya no hino ku isi. Abantu bari Tel Aviv mumeze mute hase bumva ikinyarwanda sinzi ariko mwihangane abantu bari mu bihugu bisa nkaho birimo intambara Ukraine, Russia, Congo, ibintu bikomeje gusa nkaho bitamera neza ariko ni igihe nyine ubu ngibwo kizagera aho kirangire. Igihe cyose kigira igihe cyacyo. Ni Miki official tumeze bite rero sasa twebwe tuba tugiye gukubita update y'ukuntu umunsi uba wiriwe uteye, tuguhe ukuntu biba bimeze muri makuru rusange hirya no hino, ibiturika bimeze bite ndetse muri showbiz bimeze bite. Niba na ngombwa siporo yo ntabwo tuba dufite amakuru cyane, ni ukuvuga gusa ku idonido gake. Mwe ufunyafunyo sinzi uko nabivuga mu kirundi ariko nyine uko bimeze. Sasa reka duhere ku gihe.com tugire tukubwira ngo wagwa n'ibiki birimo kugenda bivugwa hariya. Abofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 barangije amasomo mu ishuri ry'ikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Hanyuma rero nanone Rwamagana gitifu w'akagari ukekwaho gukubita abaturage yatawe muri yombi. Ubwo turagiza kugenda tunyuramo. Amerika yahagaritse ibiganiro yagiranaga n'Uburusiya. Ubwo nyine urumva ko bigiye kugenda, umwoto ugiye kuba umwoto. Noneho Minisitiri Mutamba ntiyemerewe kurenga Kinshasa. Mutamba ni nguyu wa mutipe wibye miliyoni zigera kuri 70 zagiye kubaka amagereza ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'iriya minisiteri yayoboraga y'ubutabera no kurinda ibirango by'igihugu. Profeseri Kabaji wagizwe umuyobozi w'icyubahiro wa Mount Kigali University ni muntu ki ngibyo nta kintu kirimo. Afurika y'Epfo yabasobanura impamvu kunyuza ingabo za SADC ku kibuga cy'indege cya Goma bitashobotse. Dushatse twanyura muri izi ngizi. Kinshasa inteko yemereye ubushinjacyaha kugeza Minisitiri Mutamba mu rukiko. Ubwo rero umva ko ni ukuntu byimeze gutyo. Hanyuma rero muri Kongo inyeshyamba zishe abarenga 300 muri Tanganyika n'ibindi byose turazana no kunyurira kuri no mihanda tukubwira ukuntu biba bigiye byifashe. Biba ngombwa turagenda tumenya ngo ni ibiki. Hanyuma bimeze bite u Rwanda rurahorewe. Reka tuza gusesengura kuri iri fungo rya Mutamba ukuntu bimeze kabisa. Uyu mugabo yanga u Rwanda cyane mu minsi yashize. Kabila yizeye kumubwira yuko ngaje akamukubita akanyafu. Yari yavuze ko ngashaka gushyira impapuro zimuta muri yombi. Ubwo rero umva ko akanyafu rero kamucishijeho niba yakoresheje abakamukubise ntawamenya buriya we nibuze ibyo ari byo. Icyo cyo yakoze ikintu cyitwa komanya imitwe. Yabakomanya imitwe Kabila kabisa. Bararyana Tshisekedi arimo arifungira abantu biwe. Urumva ko ntabwo byoroshye. Hanyuma rero Kabila nawe yohereje itsinda ry'abantu ngo bajya gusobanura impamvu yaje kwifatanya n'inyeshyamba. Iryo tsinda ry'abantu be akaba yaryohereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nabo barimo kubera ibiganiro niba bitaranatangira ahubwo hagomba kubera ibiganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda na DRC. Hanyuma uko turimo tugenda tubikesha
inkuru zigiye zitandukanye. Uvira ibyayo bisa nkaho byamaze no kurangira, ikitaravugwa ni ugutangaza za terime z'abakongomani ngo tombe. Ubu rero ntabwo biratangazwa, isaha n'isaha ushobora kujya kumva utitombe. Hanyuma hirya no hino ku mirongo y'urugamba nyine M23 iba yakije urugamba. Hanyuma reka twanze iki gatoya turebe ngo ni ibiki. Twari tunyuzemo ziriya nkuru twari tunyuzemo. Ariko abantu batarakora subscribe banze bayikore, tukomezanye kugira ngo ibintu bijye kugenda neza. Ni OG cyangwa se Mwiki, tugiye kuba turi kumwe tuciringa tuganira ku biki bagenda bivugwa hirya no hino. Abofisiye bagera ku 108 basoje amasomo yabo muri kaminuza cyangwa se ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Ku masomo bahawe rero akaba amasomo yo kuyobora brigade ndetse na division. Aba basirikare bose ntabwo ari abanyarwanda, harimo abaturuka mu bihugu birenga 20. Ubwo rero abo bose bakaba bari basoje amasomo yabo mu Nyakinama, bakaba bakiriwe cyangwa se umuhango wo kubaha no gusoza amasomo yabo akaba yasojwe na Ngirente Dr Edouard. Ubu rero ibihugu byose nk'uko bimera, aba ni aba senior officer cyangwa se senior command and staff course. Iyi ngiyi niyo course basoje mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Basabwa gukomeza gushyira imbaraga mu kurinda ubusugire bw'igihugu mu bihugu byabo no kurangwa n'indangagaciro nzima. Abasirikare bari bamaze umwaka biga barimo abanyarwanda 82 ndetse bo mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'igihugu n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, naho abanyamahanga bari 26 bo mu bihugu bitandukanye bitabiriye iki cyiciro cya 13, harimo 19 bo muri Afurika y'Epfo ndetse na Jordania. Ishuri rirakomeye. Abofisiye bamaze ibyumweru 47 bahugurwa, aho bagize umwanya wo kwiga ku bibazo by'umutekano hirya no hino ku isi, basesengura ingaruka bigira kuri polisi y'igihugu n'imibanire, politiki y'igihugu n'imibanire ndetse n'amahanga n'ibindi. Gutyo umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare hariya nyine Nyakinama, Brigadier General Andrew Nyamvumba, yasobanuye ko bahawe amasomo yo kubongerera ubumenyi ku buryo guhanahana amakuru, kuyobora ingabo ku rugamba no kunoza imikoranire y'akazi kabo ko mu biro n'ahandi. Inkuru ndende, amafoto arahari, aho Edouard Ngirente we yari arimo arasoza nyine uyu muhango. Hanyuma niba rero nawe uri ubwa mbere ugeze kuri Mwiki Official, udukorere ikintu cyitwa subscribe, dukomeze tubane. Twebwe ntago dufite imbibi, tuzaba tukugezaho amakuru, sometimes tukujyane kuri showbiz, tukujyane kuri tele. Nagira mubwire yuko we are coming without back. If you don't believe it, I beg you believe it. Okay? Mwiki Official rero, reka twikomereze noneho. Tuvuye kuri iyo nkuru yishyuye ibijyanye na gisirikare hariya ukuntu byifashe. Amerika yahagaritse ibiganiro yagiranaga n'Uburusiya. Amerika rero mu minsi yashize, Trump murabivuga ko yigeze kuvuga ko ngo natorwa mu minsi ngo akimara gutorwa gusa ataranarahira ngo azakoresha telefone nyine ahagarika intambara, ariko byaramunaniye. Aho rero niho navuga yuko ngubu byamaze kumurenga, kuko yamaze gutangaza ko we ibintu byo kuganiriza Uburusiya wapi
ahubwo ikibazo gihari arareagitinga gute, arakomeza intambara arwane ashyigikira Ukraine cyangwa se abivuyemo. Amerika iyo uko yakaboko nyine ubwo kaba kabaye, Ukraine irabe wenda yararaguje ku mupfumu mwiza. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibiganiro n'intumwa zabwo zigirana n'Uburusiya kuva muri Gashyantare uyu mwaka. Ibiganiro byari bigamije kuzahura umubano w'igihugu byombi no kumvikana ku buryo intambara y'Uburusiya bahanganyemo na Ukraine bwahagarara. Hanyuma rero ubwo ngubwo bakaba bavuze ati ibintu ntabwo bizagira iherezo. Why don't we stop this session of chilling with Abarusiya batumva, cyangwa se Ukraine nayo ikaba ifite ibibazo byayo bishobora kuzadukururira mu gushwana cyangwa se muri diplomasi yacu bikazamo ibibazo. Ni isesengura cyangwa se n'umwanzuro baba bakoze ubusesenguzi bushoboka bwose akaba atari ngombwa. Umutipe bita Mutamba rero ngo ni inconstant Mutamba, niko abakongomani n'abanyamwita ngo ni inconstant Mutamba. Rero ubu ngubu umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Famini Mvonde yabujije Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba kurenga umujyi wa Kinshasa. Uyu niwe wamuyoboraga. Mvonde yafashe iki cyemezo nyuma yaho kuwa 15 Kamena inteko ishinga amategeko ya RDC imwemerera kugenza Minisitiri w'Ubutabera Mutamba. Inteko yamuhaye uburenganzira akaburanishwa icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyirijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mu ibaruwa Mvonde yandikiye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu binjira n'abasohoka DGM kuri wa 16 yamumenyesheje ko yafashe iki cyemezo kugira ngo Minisitiri Mutamba atazakirengaho. Yagize ati ndagira ngo umenyeshe ko nshingiye ku ngingo ya 84 y'itegeko nomero n'ibi ryo kuwa 13 Gashyantare 2013 igenga ikurikiranwa mu nkiko rusesa imanza, nafashe icyemezo cyo kubuza Mutamba gusohoka umujyi wa Kinshasa n'ibindi. Amafoto nayo yarahari. Mutamba rero inconstant, ubwo itegeko nari rigiye kumwitoneraho. Iminsi yashize mu kuvuga ngo abantu bamurwanye ni abasaza, bitewe nuko ngo bafite ubwoba yuko ngo nawe ngo yazaba ngo intwari nka Lumumba. Ntabwo ariko byagenze rero, hanyuma rero RIB yamaze guta muri yombi RIB, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umusore ukekwaho ibyaha birimo icy'ubuhemu, icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, bigakekwa ko yabikoze ubwo yashakaga gushuka uwari wamuhaye 2020 arenga 28 bazamutumirize imodoka Dubai. Uyu amatama yarariye yarajunditse, afite ibyo yariye. Okay, ni mu official rero, Miki official niho turimo turagenda twiganira gake gake mugira ikibazo. Umuvugizi wa RIB rero Dr. Bimurangira Thierry yavuze ko kuri uru rwego utazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cy'ubuhemu akoresheje iby'abandi mu nyungu ze bwite, n'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Nta miyaga hariya. Ngiyo bigize gute ngo wakwambika iroza ukikomereza. Naba byabaye kabaye. Sinzi nimba turi
cyangwa se tutari kumwe Miki official. Reka noneho twatake guca South Africa. Reka maze mvuge ndi Israel yishe abandi bajenerali babiri, Iran isuka ibisasu ku mijyi inyuranye, intambara yakajije umurego y'amahanga, wongeye basukaho ibisasu n'ibindi rero, babwira ko ibintu byose ari akagaruka muri Congo. Rero Uvira uko byagenda kose umujyi urimo urasahurwa na FDNB, ngo ntabwo bazi ibyo gusahura ko imodoka zirasohoka zuzuye amashitingi bapfutse hejuru, bakavuga ati se mwana we y'agaciro bapakira, ariko n'abahanga mu basobanukiwe biriya akavuga ati ntabwo amabuye angana kuriya, uko byagenda kose yuzuye kuri ntabwo imodoka yabasha guhaguruka, bafite ibintu barimo kugenda basahura umujyi, imodoka yazana ibikoresho igasubira nayo amabuye. nagira umubwire yuko rwose hariya hakomeje kugenda bigorana. Ikiganiro narebaga ejo bavuga ko ingabo z'abarundi iyo bagiye ku rugamba batekera ibitumbuwa n'amazi kanari kanji. So ubwo rero ntabwo gusahura byaba ari igitangaza, buriya umusirikare adafite iby'ibanze ibindi arabyishakira. Ni Miki official rero, mudukoreze subscribe, like na share na comment. Ni ukuri ko Imana ndabakunda cyane, ariko nanjye mubinyereke mukore subscribe. Murakoze, ciao ciao.